Mi smo očekivali da ćemo na ovim izborima biti vredni, da ćemo raditi predano, da ćemo ideju naše stranke prenositi na naše sugrađane, a da ćemo time što imamo dobre, kvalitetne, sposobne ljude opravdati ono što pričamo. Mnogi pričaju, a nemaju pokriće za tu priču. Mi smo se opredelili, dogovorili da ne obećavamo ništa ono što ne možemo da ispunimo. Naša opština, naši Odžaci se nalaze pri dnu u Srbiji. Iz tih razloga je potrebno da neko krene, da napravi prve korake oporavka, a pošto vidimo da to drugi ne čine sasvim dobro. Ja neću da zameram drugima, neću da kritikujem druge, ja ću da kažem šta smo mi naumili. Mi smo odlučili da napravimo neki pomak, a taj pomak mora biti planski, mora biti sistematičan i mi smo napravili strategiju razvoja Odžačke opštine kao jedan dokument od kojeg kreće oporavak naše opštine. Do sada se niko nije setio u prethodnih 50 godina da tako nešto uradi. Nije bilo lako, mi smo sakupili jedan tim ljudi, to su bili iskusni, mladi, stručni, sposobni ljudi, koji su 4-5 meseci danonoćno, bukvalno što su danonoćno radili i sa gospodinom Draganom Pavićevićem, sa Goranom Drakulićem, sa Goranom Lazarevićem, sa Petrom Ristićem i tako dalje, da se ne ogrešim, izvinjam se svima drugima, napravili tu strategiju, a ta strategija je pre nekog dana u ovoj istoj sali promovisana od strane predsjednika ekonomskog savjeta naše stranke, gospodina Nenada Popovića, koji je u svom ekonomskom savjetu uspeo da napravi jednu recenziju sa vrlo uglednim ljudima, sa ljudima koji su ljudi od pera, od struke, i da potvrde da je taj plan razvoja jedan od nekoliko najboljih u Srbiji. Za nas je to velika čast da dobijemo pohvalu od ljudi koji se u akademskim krugovima vrlo visoko kotiraju. Taj plan je sada na stolu. Pred nama je 24. januar. 24. januara sam siguran da će ljudi koji znaju da cene, da prepoznaju šta je istinska poruka, da će zaokružiti naš broj i da ćemo mi 25. posle zaokružene četvorke imati dovoljno glasova, da ćemo imati dovoljno odbornika da učestvujemo u vlasti, a onda sa tim dokumentom na stolu da razgovaramo, pregovaramo i da donosimo odluke u korist svih vas. Ja bih sada rekao nekoliko reči o ljudima koji će biti na toj našoj listi. Ti ljudi su nesebično dali svoje slobodno vreme, angažovali se u stranci danonoćno i ti ljudi će biti ispred svojih mesnih odbora magnet za sve građane koji smatraju da je naša stranka najbolji izbor. Rekao bih nekoliko reči, znači o tim ljudima, mogao bih napred sve da ih kažem, ali ću vam ipak pročitati po onom redosledu koji je ta lista i kako ta lista je sačinjena. Na toj listi se ja nalazim na prvom mestu, tako da mi je to i čast i zahvaljujem se Odžačkom odboru što mi je ukazao takvu čast. Iz Bačkog Brestovca na listi se nalaze Dušan Božanić, doktor medicine, Olivera Lončar, doktor sociologije, Slavko Kinić, penzioner, iz Bačkog Dečaca nam dolaze Ivana Jarić, student ekonomije, Jovan Krivošija, referent politika. Iz Bogojeva nam dolazi Danijel Petrović. Iz Karavugova imamo
4 vrlo jaka čoveka koji se nadam da će doneti jako dobar rezultat koji će biti pobednički rezultat za sve nas. Ovo su Stojan Žaljić i Dominika Ivan Tasić, doktor Dekan Stanislav Stojković, Vladimir Stojanović. Iz Srpskog Ujetića imamo jedan dvojicu ljudi koji su nesebično radili i pre neki dan, moram to da ispričam, su u kući kod svojih komšija koja je bila zapaljena, dočekali ljudi iz druge stranke, doterane u modelima, a oni su bili zagaravljeni koji su pomagali svojim komšijama. To je Dragan Ivković, Marko Ristić, naši prijatelji iz Ratkova imaju svoj tim, njih je 3, a od njih je gospođa Radica Marković, zatim Grigorije Kašimović, zatim tu je i Stojan Đorđević, sada dolazi ekipa ljudi iz Odžaka. U čelu te ekipe se nalazi dr. Radomir Stojković, dr. Tamo. Zatim tu je Lijena Nikolić, Vladimir Stojković, diplomirani ekonomista, Nada Furtoš, Nikolić, specijalni. Zatim Petar Ristić, diplomirani inženjer. Tu je i Jelisaveta Čoviković, diplomirani ekonomist. Zatim Goran Lazarević, a listu zaključuje još jedan doktor, naša Jelena Škrbić, Izdalice u kojoj smo pre neki dan imali tribinu koju nećemo zaboraviti, koja je bila fenomenalna, dozi Mirko Lazar. Jedna 2 predstavnika iz Deronja su naše dame. Jelena Ćirić i Danijela Čupilo, mislim da su ova imena za respekt. Kad pogledate, ja neću da upoređujem nas sa drugima, kad pogledate ova imena, kad pogledate ove ljude, kako reče Siniša Kovačević, malo pre pogledajte kako su lepi, doterani, ljubeni, pametni, za te ljude treba glasati. Mi ćemo se truditi da u preostalih nedelju dana uradimo još ono što je potrebno u jednoj kampanji. Kampanja je bila teška, u ovoj kampanji smo imali nesebičnu pomoć naših prijatelja i tu moram da spomenem čoveka koji danas nije kod nas, koji je u bolesničkoj postelji, to je Željko Tomić,